Njengalokhu Jesu athi umuntu angeke aphile ngesinkwa sodwa kepha nangelivi lelivela kuNkulunkulu. Ngineliciniso nawe sewutawuphila ngenxa yalelivi lelivela kuNkulunkulu wakho. Vuka udle-ke nasi lesinkwa sakho encwadzini yetihlabelelo 115 verse 2 na 3. Kungani betive bathi sewushonephi lo nkulunkulu wabo? Phela uNkulunkulu wethu usemazulwini, wenta konke lakutsandzako. uNkulunkulu wethu usemazulwini, wenta konke lakutsandzako. Mangabe ufuna intsando yasezulwini yenteke emhlabeni njengaloku yenteka nasezulwini, kusho ukuthi thandaza. Kepha mawungafuni intsando yasezulwini kuthi yenteke emhlabeni, mawufuna yakho intsando, ungaya kumthakathi. uNkulunkulu masikhuleka kuye, sikhulekela ukuthi kwenteke yakhe intsando, hhayi yethu. Mangabe sesicela yethu intsando, kusho ukuthi uNkulunkulu simenta umthakathi. Kungako Jesu wathi, nibe ukhuleka nithi Babewethu losezulwini. Achubeke athi, intsando yakho ayenteke emhlabeni njengaloku yenteka nasezulwini. uNkulunkulu usesihlalweni, wenta lakutsandzako. Akeze ucabange nami mawuke uhambe ngemoto nibabili, lomunye uhleli ngale uyashayela, lomunye uhleti ngala uyiphasenja. Mawubuka ngala uyiphasenja, kulesinye isikhathi uyubona engathi indlu uyayishayisa umshayeli. Kulokunye kumbe uze ufise kumekhuta ukuthi akakhweshele le, akaconze le. Kepha lo mshayeli sonke isikhathi makashayela, usuke angaconzi kushayisa, usuke ashayela ngekubona kwakhe. Kepha lokubona kwakhe ngiloku kahle, ngiloku sindzisa nanawe noma ungasiye umshayeli. Uma ngabe lo mshayeli bekangake ayijikise njengekusho kwakho, bethi ngaba tinengi tingoti. Kanzi yena ubona konke, ubona lokusemuva, lokuseceleni, ubona lokungale nalokungala, bese sewuyashayela. uNkulunkulu asezulwini, ubona kahle tonke tintfo, bese ubhekisa lapho abona kahle ukuthi kukahle ukuthi kubhekwe khona. Jesu wethu makasesiphambanweni, laba bebambethele bakhuluma emagama bathi wabasindzisa labanye, kodvwa yena angeke atisindzise. Kanti akusiyo yini inkosi yema-Israyeli? Bathi akehle phela esiphambanweni, bese babeka icondition bathi nangabe angehla esiphambanweni sitawukholwa nguye. uNkulunkulu lo dale yonke into lebonakalisa ukuthi yena usesihlalweni, wala kutilimitha abe uNkulunkulu lo tibonakalisa ngekwehla esiphambanweni. Laba bebambethele bebathi thine singakholwa nguye uma ngabe atawukwenta intsandvo yethu ende njengaloku thine sibona. Wala Jesu kwehla esiphambanweni leni ngoba njengaNkulunkulu uthi ma ungamboni endalweni, kuko konke lakudalile ngeke umbone noma angenta imiracle yekwehla esiphambanweni. Kholwa ngoNkulunkulu
noma ngabe akakwendi lokhu lokuthandwa nguwe, kepha kholwa ukuthi bukhosi bakhe buyabonakala kuto tonke tintfo. Buka lilanga, buka inyanga, buka tihlahla, buka tilwane, buka yonke indalo. Ukholwe ukuthi uNkulunkulu noma angendi lokhu lokucabanga wena ukuthi uma bekangenta naku utawukholwa nguye, kepha kholwa usabuka yonke indalo ngoba ikhuluma ngekuthi usesihlalweni, wenda njengekutsandza kwakhe. Ngakho-ke intsandvo yakho Nkosi ayendeke kulo mhlaba njengoba yendeke ezulwini, hhayi yami intsandvo.